He pōnei, kua liliu mai e mnakau Niue ne watu ki Nisilani, ha koe tau lekua ke ha wha ko Gabriel. Koe tau kumikumianga ke he matamaka ko Antiope mo uluulu ko Pivalisi. Mo e liu ni e matakau hapua, kautu ke he tau whiua sipote he aonga tokolunga he tau nei. Whakahalo whalahi atu ko Golo Sana Sani Holo, si hane hata tūru do wala tala tutupu ke lanta ia mo ia whiwhinei. Whakamua, taha e koloa fōu he whakatuwhono ko hoko mai ki he motu he wakatonga ko Māori. Ko e lo nisi fōu ne whakahingoa ko toa he tahi. Ko e lo nisi nei tālanga i he motu ko fisi, mo e longona ko e molea e walu seo mo limo fulu e tau awhitāla ne whakatupea ki e lo nisi fōu nei. Tala hau mai e ofisa he ki pule he whahi infrastructure ni putoi ai e whahinga hoa outside services koe taha nei he tau matanga hoa lala he whakatu whāno he tau e kua Māori ne tōtua ai ha koe ngā ngāo ko visi hong flumahiva. Koe tau ngahua nei ke tālanga i lo nisi fōu ko whiwhili mo e kamata whakangahua ai he tau uawhi hong flumahiva kai lauia ni e lalolangi ke he ngāo ko visi he tau uawhi ua fulu si tōtua ai e do whakaholoanga. Kisia ai ke tau ata ne kua tapaki mai he pisinisi he taha tangata Nisilani ne nofo ke motu ko fisi ko pisinisi ia ne tālanga i e lo nisi nei ke he maangana ko Nandi. Mai ke he lo nisi nei ke whakaholo atu mai i Nandi ki Lautoka ke maua e wakatonga olomana mo i tamai ai ki Niue hoko mai ai he whahitapu e kua Māori. Kua kisia ai e lo nisi nei toa he tahi a lofi ke he wāfo Sir Robert's Wharf he pungi tuloto he whahitapu e kua Māori ko hoko mai ai ki he motu. Mai longa BCN News kua mana ki ai e whakatuwhono ke whaitau seanga ke whakamunuina e koloa fōu nei ke he tau mga hoi i mua. Ke he ua e whaitapu kua Māori ne whenonga atu e taha matakau ko e Niue Emergency Response Team ke he tau matakau i he whahiuta i Nisilani ko Hawke's Bay ke langamatai e tau tangata mo e tau maanga halau tūnu ne kua lawia he masemaskelea mai he a wha ko Gabriel he matauru he tau nei. Kua liliu mai tua i e matakau mai lahi e whiawhia mo e whakaua i lau tūlu ke he tau langamatai mo e tau whakaholoanga kua hohoko te o lau tūlu ki Hawke's Bay ke langamatai e tau tangata he tau maanga. Hanei, Saraya Mangawa mo tau walatala ia. Kua liliu mai tua i mtakau he whahitapu kua Māori, toko whālau tolu putoia e takitaki he mtakau ko Robin he kau mai he NDMO, Alana Fiafia Rex he Omatafua, Anne-Marie Aholima he PMCU, mo he tutu tama he tutu he whono takitaki maanga ha Avasele. Kua whakatutala BCN News mo Robin he kau he whahitapu kua Māori. Tunga nei ke kamatanga ke matauru he tau nei ne toa e awha ko Gabriel ke he motuna ko Nisilani. Si tuk he mahi na whipuali a hong whimawha si whakise mai fuke he tōla palemia ke mga hana ko he ngātu puhala ke lau matai ha Niue ke motu ko Nisilani. Si tunga nei a mahi whahi na hua nei ke tau le kua tupu whaafo nei hai e tau whatu talanga mo tōru me palemia pia whokini me matakau he New Zealand Emergency Management Agency ko e ofisa tau le kua tupu whaafo ke whakatuwhana Nisilani ia ke mga hala nā hai e tau whatu talanga mo tōru ke ngoi tau puhala lang matai mo i talia i hake ai o sini tunga tau he mga hala tau tangata pe e ke tupu e tamana tau le kua tupu whaafo whalau leha lau tōru kaka mawhisi ki o atu ni ke mga hala ia. Kare tau puke tau mahina tau aho ni hau i mua. Koe tau mongo e ni ko maike ki sia hai whea tau langmatai lau tōru ni ko manako mouli ki ai. Si pihi e whatu talanga mo tōru me taliang ke whatali me reo ke motu Nisilani ko hai whea lau tōru tau amamana ki ang. Pua ngata maha lau tōru ni ko manako langmatai mouli ki ai. Pehe mai a Robin na kai maua mamana ki e tau maanga ha Hawke's Bay ki e tau le kua tupu whakawho pehe nei. Aia mamana ki hake lauia i e whahia Hawke's Bay region. Si ai mautari alo tōru ki ha whānei. Si ole mai mea alo tōru ki langmatai, ki tau Tangata Pasifika, ki tau se tau palana, mo tau whahaloanga ke lata ke toe a whā mo alo tōru tau Tangata mas kelea. Mo atu ki tau Tangata Pasifika. Hako e lafi mai ki lunga tau
tangata Pasifika ne nonofu ki Hawke's Bay, koe tau regional employment scheme, koe tau whai hane o atu tau tau wha lākau ke mtakawia. So e ka tātahalo tōru ke mahalanara, wale sauri mui fūru, i tō tangata mai he Solomona, Vanuatu, Tonga mo Samoa. Si kehe ka wia ha ke scheme ia, kehe ni mea whanu tau tangata Pasifika foki. Ne whangahua he whona whaama foki ke lata i tōna cattle farming. Nei tū ki loto he RSE program ia, ka kolo tōru haka tō tangata mai he Pasifika foki nga hua ki na whaama ke kehe. Si ai whai, mo ne tupu tōre kua nei, ai whai tangata ne langmatai ke matakau nei, ai whai wahi ngā hua pawaki hana meke langmatai ki tō tangata nei, lafi ki longa mo ia e tau tangata Pasifika. So lo tōne lehe langmatai ki tau tangata Pasifika nei, ko tau e kāresia ke kehe tau tangata Pasifika ni na ranofu ki Hawke's Bay, ne lehe langmatai halo tōru ki alo tōru kai ai whai tupe ni koa, tuku kehe whanwhano po e fua ki ange ke lata e me tau langmatai ia. Ka mata he aho taha he mahina iulai he tau nei, kua whakahosi ma vehe anga hua, he matakau whakapūloa BCN, mo e kau taha Sky Pacific he motuko fisi. Mole e hongo fulu e tau he mawehe anga hua nei, ka kua whiwhilia i he tau takitaki, he whahenga hua whakapūloa he motu, ke whakamalolo e tau whakaholoanga ha BCN mo TV Niue. Koe whiwhilianga nei he tau takitaki he matakau whakapuloa he motu, ko tau si ai moe mailanga fōki e toko ngā hoa he tu tangata ngā hua he mga honei ke fua e tau ngā hua he whahe whakapuloa. Kua lata ni ke whakamatapatu ke he tau ngā hua ha BCN moe TV Niue. Mole ai ua fulu e tau kaina he motu ne maua ai ke he tau whakaholoanga Sky Pacific. Mailanga fōki e BCN News e tau whakatutalaanga ha Sky Pacific moe whalu he tau pisinisi he motu ke mātutaki e tau whakaholoanga halau tōlu ki Niue. Koe kautaha Sky Pacific, koe taha he tau pisinisi e matakau Digicel Fiji Limited. Ko e whahe tapu kua moale ne whenonga atu e ki pule he whahi he tau tufunga sia ko lilifu ko esa mona ainu ke taha whonoanga lahi he Foreign Fisheries Commission Ministerial ke uafulua ki he tau me whono ke wha aki he Regional Fisheries Ministers Meeting. Taha he tau mena mahuinga ni ko maiki ai ke whakahoko he whonoanga nei, ko e whakamolianga he taha mawehe anga, ko e Memorandum of Understanding, ko e MOU, he matakau South Pacific Group, ke whamalolo mo e asiha ke tau whakaholoanga ke he whahenga hua fusika he Pasifika. Hane ia Saraya Mangawa me tau wala tala ia. Tōlahi mahuinga e tau whakatutalaanga ne kua whakahoko he motu ko Marshall Islands he tau whahi tapu kua mole. Kua hoko atu whoki ki pōle he whahinga hua tau tufunga sia li lifu mona inu ke he tau whanoanga lalahi nei. Kua whakatutala BCN News mo i ki pōle ainu he whahi tapu kua mole. Tahani ane he tamaweheanga ne whiawhialahi aniwe ke whakamoli mo e taha matakau po ke tau motu. Ki lalo hefu e taha matakau ne whakatu ai po ke whakamatapatu ai e Niue. Ke whakatu ke lata ia mo i tau ngahua, mo i tau whakatutalanga hangau ia ke tau ika he, mo i tau walatahi. He a tau tōlo a tau atu motu si toko ono e motu ne na nofu hifu ki lalo he mawiheanga nei. Ne whakaingoa ai ko e tau motu Pasifika mai he whaitonga he atu Pasifika o South Pacific Group. Ko Niue, ko Atulonga, ko motu ko Tonga, ko motu ko Samoa, motu ko Fiji, mo motu ko Vanuatu. Si koe maweheanga nei ke ngā hua o loalo mautole tau motu o tautole tau motu ne nā kai tutuhefo ki he maweheanga ne whakaingoa ke Parties to the Niue Agreement, ne kua lea walohi a lautolo a katu. Ke whakatutala whoki ni a lautolo me tau usi tau ngā hua ki lalo hefo he whaifusika. Si koe mena lahi ka ni anaonu ki ai hako e tau tupe i langmatai mai e motu ko Amerika. Ke lata ia mo e atu Pasifika. Si koe mga honei a mautolu toka ono o tautolu toka ono i tau motu nei. Koe tālanga e taha puhala nei ke whakamaloloa ke tuanga he tau motu. Hako e laulahi ka hai ke tau whakaholoanga fusika. Nā nonofo osi ki he whahi toke lau.
he atu Pasifika. Ai noa pōsi ka kia kai laulahi he ika nofo atu ki lunga ia. Si koe laulahi ni ki he tau mena moua mai, lahi halau tū kako Niue ka mo e tau motu ne tuku tōku atu eo. Ai toko longa ne mai ke Pasifika po ke ai whai. Kai lahi lang matai he Niue mo e tau atu motu he South Pacific Group. Ke kumi whala tau puhala ki le wiki mo i puipuia ke tau ika, he atu Pasifika au loa. Amana ki pule ainu ke tumau e tau whakatutalaanga mo e tau ngahua, he motu ke he whae ngahua fusiuka, ke whakaholo ki mua mo e whakahangahanga mitaki. Koe tau amamana ki anga he Niue ke lata ia mo e tau ngahua ke whae fusiuka. Tālanga wholo e tau puhala ke ono atu ke whakalaulahi anga he tau mena tunga ia, le wiki anga he tau ika hako i lau tau tōlu. Lahi te motu he paitu ke lau ne kalewa te au ke he P&A mo e tulunga. Halau tōlu a puhala Pasifika po ke lau tōlu e tau kautaha Pasifika. Na whakaingoa koe Persane ne ue tonga kahasi tahe net he uho. Mai ke lau tōlu ke scoop ose po ke uta ose do ika kahe taha mau kako whahi ki lalo, te whahi tonga tunga a Niue. Ono whakalahi ke he mene whakaingoa koe long line fishing. Ha koe ke whekehi ke hea ki ka hae e tau tahi ka, whalu wala tahi ka wia. Ai ho kolo lahi ke whakatatai ki hatau tōru. Mo ika lahi atu ke whahia. Si whalu ni a mena nene ono, koe ingoa e tau mena ke puipuia ke e tau puhala longona whoki e tau tōru. Lahi whoki e tau tangata kolokolo wao. Ne whao mai ke tau atu motu. Mo e o te fusta weka ha ailoi tau tōru, hako hai e lahi he te walatahi. Koe whahe tapu kua male he pungpung tulato ne liliu mai e matakau National Geographic Pristine Seas ne whananga mai he wakatanga koe MV Argo mai I Rarotonga mai awhi atu ke he walatahi ha Niue ko Antiope. Ko e whanonga nei ki he tātu ai taha matakau kumikumi ke o atu ki he ululu ha Niue ko Pevelisi. Ko e taha he tau whakaholoanga ki lalo hifo he tau matakau Niue Ocean Wide. Kau whalataha e whakatuwhono me matakau tufia Niue. Kua whakatali atu ai tau takitaki ko Poia Kasane, ko e ulu whakatonu he whahinga o whanua Fusiika mo e toa kau. Sipihia mo Brendan Pasisi, ko e takitaki mai he matakau Now. Kua whakawhileweia ki a lautolu ne hahoko mai he matamaka ko Antiope. Talahau mai e Janam Hopotoa ki a BC News, ko e matalahi mo e whakaoelahi a ia ke he siana nei ke eke a ia mo lautolu toko tolu nei, ko e tau tangata Niue whakamua ke watu mo e uku koe mo kisia mōli ke he matamaka ia tau walatahi ha Niue ni whahingo ai ko Antiope. Kua whakatutala ai fōki mo i takitaki ko Poia Kasane hangau ia ke whenonga he matakau ki Antiope. Ia whai whakatutalanga whakakua mo i tau hangau ki he matamaka nei ko Antiope. I he matakau whai mga holo tolu he watu kumi tō maua. I ngā wata holo tolu kumi he lari ke maua e tuanga tonu. Mo tau GPS location. Whai mga aho e kumi le tōru mahu i pongi tō maua lei tū la holongo fu ke he pare la. Si whiwhi ala he whuke ala tōru hako ki sia whaurua ika. Ni kua tūni hane whamahani ki le tōru he motu nege nui. Ne longa whuni hea tō whanga ika whuki ni kua nonofo ki he matamaka ia. Mai longa ABC News koe whanonga kumikumi ke wā kia nei he matakau Pristine Seas mo e matakau Pukiata National Geographic. Pe he mai e tahe tau takitahi ki saintisi nā kai fōa lau tōlu e tau ngahua ki Niue. Koe tau kumikumianga ke wā kia nei lau tōlu mai he tau uawhi hong whumaono ne whanonga mai whakamua lau tōlu ki Niue ke tapaki mo e kumikumi atu ai ke he tau walamoana ululu mo e tofia he motu. Kai lahi e whiawhia halau tōlu kua maeke ke liliu mai ki Niue ke matutaki e tau kumikumianga. Pehe e ulu whakatonu ko Poia Kasane, tō he whiawhia halau tōlu ha kua maeke ke maua e tau siana nei ke matutaki e tau kumikumianga. Whiawhia ha ma tōlu haka maua e lau e opportunity e ke maeke ki kauwhalataha mo e marakau National Geographic team. Ko lau nanga tau ko ye takitaki whai fisheries mo Darren Montungia, ko lau e tau fisheries officers. Mai ke lau ke whalataha tu mo
matakau nei ki ono ke whahi kumikumianga ke tau reef he toka ki lato, puto ia hef ki lato he tau walatahi a tau he motu nei Niue tata atu ki Pivalisi pia fuki ni mo Antiope ha whalu matamaka e ne whanonofo i fuki tau ika mahuinga ki watu fuki a laua ki kumikumi a loa me matakau nei mo e tukuhifo e tau pukiata mo e tau si fuki tau survey ke ono koe whiha ka hea longa tau whangaika ke kihini mo nonofo e ki he tau matamaka ia mai ki fuki hai ki luki mai e tau teita ia porque tau kumikumianga ia mo whaimana fuki nei Niue ka mo tau si ke tau kuhala kumikumi whakalaulohe te tau ngahine toenga i mua. Tala hau mai fōki a Brendan Pasisi ko e mahuinga e tau whenonga kumikumianga ki Hululu ko Pivalisi, ha koe tau koloa tu fungasia mo e tau wheo ne toka ki Hululu. Ko mai ki ai ki e whai langomatai ki he tau mga aho, ka lahi e malana he tau wheo he motu ka lauia e ha koe tau awha la lahi. Ko liliwa tu fōki a lau tolu ko lau noanga taua Darren Mangatungia mo Janam Hopotoa, mo e takitaki ko Brendan Pasisi he matakau nao, liliwa tu e lau tolu he whenonga kumikumi ne watu ai he awhiawhi tulotu whaitau pui kwa male ke uluulu ko Pivalisi. Amana kia e matukau nei ke liliu mai ke motu he awhiawhi whaiumu he whaitapu nei. Pes he toe uha mo e mokomoko foki e ahawhalaili kwa male ka e whakahoko ai e ahosipote he aonga tukulunga ki Paliasi. Ko e whakakatoatoanga he tau whetoko he tau matakau ne wha, ko langa kali ki ato moea mo pua. Liu ni e matakau ha pua kautua i he tau whiwasipate he tau ua hawhi mo e ua furumatulu nei. Hanai e tau walatala ia. Tunga whamahani kua kamate tau whakaholoanga mo tau foleni he tau matakau. Koe tau nei kua mua e matakau haki ato ke foleni. Tu ua e matakau ha pua, tu tolu e matakau ha langakali mo tu whai e matakau ha moea. Kua whakamatala i e takitaki ulu whaiaonga ko Charles Ioane mo hana tau manatu whakaue ki he tau langomatai ke lata ia mo tau sipote he aonga. Koe tau manatu whakaue ni ma tau matua ke lata mo e ahoni. Whakamoa whakaue ke he tau whakamakai mai ke he amatola tau turitopi. He lata mo e whewasipati. Tunga ni ia hilo osi e tatolu ko e turitopi amatola e kuata nei. Koe tau sene ni moa, o a whinatu ni ke lata, mo rewe ki anga he tau whanau he ane. Si whakaue lahi, mo e ore atu whukini, ka riu ke noko atu, si tari mai e hamatolo tau ai. Whakaue lai mai. Pese ni he tōla he uha mo e havili fōki he whalua mangaho, kai marolo e tau whanau ke whetoko ki tau poi tufi, me tau whanga whetoko whamahani ki ai ki he lali mo e uku whakina alo tolu, ke mau e tau ola mai halo tōla tau mtakau. Ko lau tōle tau whanau he wahenga hongfluma tōlu, ki oi aho sport e whakahikoa nei halau tōlu tau whakausi mai mai aonga tokolunga, he matahiku he tau nei. Ko ia tamtaane ne mua te makaka ki he tau wheua sipote he tau nei, ko Chadson Siakimotu mai he mtakau haki ato. Ko ia tamwhiwhine ne mua te makaka he tau whanau whiwhine, ko Charisma Pihingia mai he mtakau hapua. Ko e whakausianga kua liu ni e mtakau hapua mua he tau nei, tu ua e mtakau halanga curly, tu tōlu e mtakau hakiato, mo e tu whae mtakau hamoea. Si pena hatu tōlu te walatala tu tupa ke lata ia mo e a whiwhinei no wha mo e munui nei pō, kai manautu ke watu ke he ahawhakatata he maanga ko alufutanga ke awhaiumu he whahetapu nei. Whileweia ki halamahanga mo e munui nei pō ke lata i mtutulu ke he a whiwhinei.